Kanglen-gi kainone kheci nebako mahi haptore hojik ngouba kaino tore ngoubu loisale maroi mapang hapadaba kari kara loi hape duga ngoubu lore mahi asauba hapke chengji yambanina ko tekshi achojimne thongje dukangi angang kaikaju dukangi ahan kaikaju pulap chadoineba ngasidi mahize kitang hape yagini yamdi hapkungebako hadi chithokpada hawdaba natabani ko sina uti gini ko kangtak ne torbot ne kari kara loi subi mangan usoi nungsoi loi ma hana kam thoge duga sok tawduni sida leire khangje manbai wani yam thina namna phengabani ko ina like atuine na thau heire pokora gi sida atotpa leire kheci sida yaibado kayam kamai tawragi yenge sida leire ko mun lakkadore uti sida kami loishala abugumbani da Dalere pokora ko telo tharani uti sida saure sidana pokora ge sok tongna ba sina hawai kaino lebak hawai aba horen sai na ba taw do silo shala pokora mahi sile pokora mahi to loi dabni nga sidi ka shu yamna no tawdeba badam tawba pokora ahoba hi aseng budune budi hele bo nusiba ado inga sidi leitre la howdre handakti kendin na pot layam deba to haidara ine kompak am pik thandor mukang daras ka ju karam de yam phajana tai asidi basmati rice tawdre ko James like tabai lebi naba like tabai tai satba maroi totri sida maroi ga leba hawai ga ghi ga totri tola maroi ga kaino ga di hape bako ghi je amakha hapke ani budi lore bako ado jo amakha hapke thau pachana hapaga ngaugrabani na yam over oineba thau do Fazana namna ba tot khige asida log lai to James na thamna pochai loi hapkat khrabane dukan da oina pulap charone ising jaga je khami ba ai tong namne na si kem taw loi draba pastor tamna thau tai bungo babu dukan da charoge sida ju khara yari to kasu kaino to rose as yam sai he da lere thamna jong ni pasalla lere ngarang dang bai bane bako koina makon do sidok ta bai pasalla me ai haptha ge game ta pai ba pam ne yengo noi gi na jo ko da yari da da thom sa dum ti sa be gi ai chaning din sa kang thaga tangwai bai wani ja ti ting ko da ha ko du ko Seller akwai kheci ja lor tai ko es la mo da dang gi yam ai se hale bako huze akhoi je dukan da aina hoba kheci do puraga dukan da chaminarure du duga halae do tamona hojuse numidang waram tare bako Kanglen ni nang asidi khara special oina hai tare special hai tamne ko asidi special oi banu mi ina Kanglen numit ina dinner do mapan do ina tawrosi na hai yum dang asidi char gum je na hai bako adu
ꯂꯣꯏꯁꯟꯕ ꯍꯧꯔꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯊꯪ ꯅꯝꯃꯛꯑꯒꯦꯕꯀꯣ ꯐ꯭ꯂꯦꯚꯔ ꯍꯦꯕꯟ ꯑꯅꯤꯖꯥꯗ ꯇꯧꯔꯤꯖꯣ ꯇꯥꯃꯣꯒ ꯖꯦꯝꯁꯀ ꯑꯥꯗ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯐ꯭ꯂꯦꯚꯔ ꯍꯦꯕꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯤ ꯀꯥꯡꯂꯦꯟꯒꯤ ꯗꯤꯟꯅꯔ ꯃꯆꯥ ꯑꯃꯇꯪ ꯇꯧꯊꯣꯛꯁꯦꯅ ꯂꯥꯛꯄꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯉꯥꯡ ꯃꯆꯥ ꯀꯣꯆꯤꯡ ꯆꯦꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯗꯧꯔꯣ ꯃꯁꯝꯗꯣ ꯅꯪꯒꯤ ꯄꯨꯔꯤꯗꯣ ꯆꯥꯕ ꯊꯛꯄ ꯍꯧꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣꯗꯤ ꯄꯤꯈ꯭ꯔꯦꯕꯀꯣ ꯑꯣꯔꯗꯔꯗꯤ ꯄꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯂꯥꯛꯇ꯭ꯔꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯗꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯛꯑꯅꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯥꯟꯅꯩ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯃ ꯇꯥꯔꯛꯀꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯔꯦꯍꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯐ꯭ꯔꯥꯏ ꯔꯥꯏꯁꯁꯦ ꯃꯣꯏꯒꯤꯁꯦ ꯇꯪꯉꯒꯦ ꯍꯥꯎꯕ꯭ꯔꯥ ꯌꯦꯡꯉꯒꯦ ꯀꯃꯥꯏ ꯂꯩꯔꯦ ꯐ꯭ꯂꯦꯚꯔ ꯍꯦꯕꯟ ꯁꯥꯔꯁꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯣꯛꯂꯛꯇꯗꯅ ꯃꯄꯥꯟꯗꯁꯨ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯁꯥꯏꯗ ꯐꯝꯕ ꯌꯥꯕ ꯐꯝꯃꯨꯔꯕꯅꯦꯕ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯗꯤꯅꯔ ꯈꯨꯂꯦꯡꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯃꯕꯨꯛꯁꯦ ꯀꯪꯊꯣꯛꯑ ꯆꯥꯏꯖꯧ watermelon juice sini merage dia ahumlak sure nupa short che adazu phambam da jo ni ahum gumba tawramane kya sure short che kya sure 60 ani 100 ml ma pare angang do morok pai re loirak pai ni khechri ga fruit salad ga lak to wale khechi lai James khechi pura haba Tani taste tau lau. taste tau lau Ngamre. fruit salad cha doi na tra aya chakhre ne sina aroi bagi kaino ne tamo na theng na cha bagi chicken khechi fruit salad sina aroi boy doi ai isa na nai re ujikan fruit salad đi nushi thế dinner lo re hojik khoi thok kore khoge bye bye everyone kumme nang thi na hogre Nama thamo mo